Eң birinciden sözümüzdün başında barыбызды жоқтон бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах Субханаху ва Таалага мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жолбашчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Урматтуу жамаат, жүрөгүбүздү толкундатып, көзүбүзгө жаш кылдырып, Рамазан айы кирип келди. Рамазан айы ушундай ыйык, куттуу, берекенин айы. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн мубарак, берекелүү хадистеринде «Атакум Рамадану шахрун мубаракун» Сиздерге берекелүү болгон, мубарак болгон Рамазан айы келди. Бул айда Аллах Таалам силерге орозону фарз кылды. Орозо тутууну фарз кылды. Асман эшиктери бул айда ачылып, тозок эшиктери жабылып, өз башынча шайтандар кишенделет. Аллах Субханаху ва Таала шайтандардын баарын кишендеп коет. Тозок эшиктерин жаап коет, асман эшиктерин ачып коет. Ушундай берекенин айы көзүбүзгө жаш кылдырып, бизди толкундатып турган нерсе, ушундай берекелүү айдын келип калышы, биз ошого күбө болушубуз. Ушул айга biz Allahumma ballighna Ramazan Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: "О Аллахым, бизди Рамазанга аман жеткире көргөн" деди. Ошондой Аллах Тааланын берекети, рызкысы менен мына ушул айларга жетип келдик. Алхамдулилlah, шүгүр. Эми урматтуу жамаат, өткөнкү жылдагы орозолордо, Рамазандарда дагы ушул отургандарыбыз бар элек. Бирок ол Рамазандарды кандай өткөздүк? Чыныгы шарият талап кылгандай өткөздүкпү? Же ар кандай дейди кептер менен, каткырык күлкүлөр менен, анча бирибиздин көңүлүбүздү ооруткан, багылган, кечире албаган, садакаттарыбызды жакшы бере албаган кылып өткөздүкпү? Же жакшы өткөздүкпү? Бизге ар ким өзүбүзгө маалым. Мына Рамазанга Аллах Таала аман жеткирди. Бирок былтыркы Рамазандан бүгүнкү Рамазанга чейин канчалаган адамдарыбыз о дүйнө сапар тартып кетти. Биз эмдиги жылкы Рамазанга жетебизби, жок? Кудай билет. Эмдиги жылкы эмес, бул Рамазандын өзүн толук тутуп орозолорун аткара алабызбы, жок? Канча өмүр берет, Аллах Таалам билет. Ошол себептен бул Рамазаныбызды баарыбыз ниет кылалы. Башкача бир өткөзөлү. Мына Ахлул Хак алымдары айткан, Ахлул Хак дегенде Ахлу Сунна вал Жамаа акыдасын карманган туура акыйдадагылар. Кээ бир алымдарыбыз Матуриди акыдасын кармангандарға Ахлул Хак наам берилген деп айтат. Мына ушул Ахлул Хак алымдары орозону 3 бөлүк менен карады. Биринчи бөлүгү, бир адам, бир орозо бар. Ал орозо жалпы элдин орозосу, жалпы коомдун орозосу. Бул орозодо адам ичкенден, жегенден, аялга жакындык кылгандан тыйылат, бүт. Орозону ушундай кармайт, ичкен жебейт, ичпейт, аялына жакындык кылбайт, орозо тутат. Бул жалпы элдин бардыгы тута биле турган орозо экен. Экинчи түрдөгү орозаны айтты. Бул орозо өзгөчө орозо, өзгөчөлөрдүн орозосу, хастардын орозосу. Бул орозо кандай болот? Ичкен, жегенден, аялга жакындык кылгандан тыйылуу менен бирге анын үстүнө кошумча кылат, кулакты да тыйып коет экен да. Неден тыйып коет? Ушакты, гыйбатты, бирөөнү жамандаганды угуудан кулакты да тосуп коет экен да. Ошону укпай коет экен. Жолун табат, капа кылбай кетеби, башка сөзгө буруп кетеби, же бир иши кылып жолун таап, ол кулакты ушактан
gıybattan, bireuni jamandagan sözlerden kulak tıyıp koyat eken. Gözді dagı bir jolu aram nerselerden tıyıp koyat eken. Tildi dagı hiç bireunun arkasından süylöbeyt, jalgan aytpayt, biröөгө kıykırбайт, bakır çakır bolboyt, tildi dagı zikirge baylap koyat eken. Bul özgöçölördün orozosu bolat eken. Üçüncü türdögi orozo, kaysı orozo? Bul salihlardın orozosu dedi. Bul orozo kanday bolat? Oşol ele adam orozoda içkenden, jegenden, ayalga jakındyk kılgandan tıyılуу menen birge bu da dele kulakты tosуп koyat. Andan gözді tıyıp koyat, tildi tıyıp koyat. Şunday. Anın üstüne koşumça jüröktü dagı birөө jönünde jaman oy pikirdi da kalbaydı eken. Jüröktü de Allah'a berip koyat. Oy pikir bireuni oylop ana jaman ele bul ele degen oylordan dagı jüröktü tazalap taptaza kılıp ошол jüröktü Allah Taalaga baylap koyat. Orozoda. Hiçbir muna uşul salihlardın orozosu. İnşallah bunu barыбыздын kolumuzdan gelet. Amal kılsak, atkarsak bu yıl orozobuzdu şunday bir orozo kılalı urmatlı tuğandar. Ansız dele buna geçe pandemiyаны gördük. Ansız dele ne degen kıyınçılıklarını gördük. Bugün kuyunda alam ne olup atat? Alamda tınçlık çok. Kanday olat? Emdigi жылкыга барыбызбы, орозо ичи барбызбы, жокпузбу? Быйылкы жылкы орозого урматтуу жамаат барыңыздарды. Ойлоп калбаңыздар, барыңыздар десе биз деле айтып атат деп. Биринчи өзүм айтамын. Ey sen özüň amal kıl. Sen uşuga özüň tur birinci. Sen özüň jamandaba, özüň kulagıň jap samedin sen. Sen gözüňdü özüň tyy. Jürögüňdü bir jol sen özüň Allah'a ber. Başkanın bardığın unut dep özüm aytam, jana jalpı jamaatка aytam. Allah Taalam şunday orozolordu tutuştu nasip kılsın. Çındığında bul orozo ayı Kur'an ayı urmatlı jamaat. Kur'an düşkün ayı. Allah Subhanahu wa Taala özünün ulu kitabı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Elbette biz Kur'an'dı Kadir tününde düşürdük. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Enzelna toluğu menenle. Kur'an'dı baştan etek toluğu menenle bir uçurda düşürüp koyalım. Ramazan ayının Kadir tününde. Andan keyin bu Lavhul Mahfuz'dan asman, dünya asmanına Allah Subhanahu wa Taala Kur'an'da tolup düşürse dünya asmanından jerge 23 yılda sebeplerge göre ökümдөр menen uşintip 23 yıl ölçümünde esebinde toluk Kur'an'dı Allah Subhanahu wa Taala jerge bölüp Peygamberimiz Aleyhisselam'a Cebrail perişte arkalı düşürdü de. Yemi Kur'an kimge teyişse, kimge mındayça aytkanda baylanışsa, oşonun bardığı ıyık bolup kalat eкен. Kur'an'dın urmatına. Mına ol bir barak ele, emi Kur'an жазылып kalgan ıyık bolup kaldı. Jerge ırgıt albayız, üstüge koyabız, bunun üstüne eştege koy albayız. Öz bolbosa bu bir barak ele. Nege? İçinde Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın ıyık kitabı, Kur'an'ı sözü жазылгандыгынан. Uşul Kur'an kimgele baylanışsa anın kadir barkı ösüp ketedi. Bul Kur'an kimge baylanıştı? Kur'an ala turgan bolsak Ramazan ayına. Şahru Ramazanellezî unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı bul ayda Kur'an düşürüldü. Adamlarga tuğra joldu görgözүүчү olup, adamlarga jaman menen jamanı, jakşını ayrımala berүүчү olup, bizge bayan bolup, bayanda bere turgan bolup Kur'an Ramazan ayında düşköndüğü için aylardın sultanı olup kaldı. Ramazan ayının kaysı tününde, Kadir tününde düşürülgöndüğü için hoyrun min elfi şehrin min aydan dağı jakşıra Kadir tünde kılgan ibadat. 1000 ay elesletin 83 yıl 4 ay oyu tümday ibadat kılgandan Kadir tündeki ibadat jakşırak. Nege Allah Taalam Kadir tünde Kur'an düşürdük dedi. Kadir tün barklı olup kaldı. Kadiri kımbat bolup kaldı. Kur'an kayerge düştü. Mekke şahrına düştü. Mekke şahrı ne oldu? 2 rekat okusanız 100.000 rekat, bir som sadaka verseniz 100.000 sadaka berile turgan ıyıktı kaylanıp gitti. Kur'an Mekke'ye düştü.
Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselam en akırkı peygamberga geldi. Ne oldu? Peygamber peygamberlerden ulusu, seyyidi, peygamberlerden sultanı oldu. Akırkı ümmetke düştü. Bu akırkı ümmet en жақсы ümmet bolup kaldı. Dağı kim Kur'an'dı jattap alsa, Allah subhanahu wa ta'ala mına oşol Kur'an menen de hadis menen de tasdiqtalgan al qarılardı hurmat kılıp, al qarılardı sıylap. Öyle insan bolçu bizde Kur'an jattap algandığı için, Kur'an alemenen baylanışıp durgandığı için ol hurmatga ие bolup kaldı. Em oşol Kur'an jattatıp koygan atayına kimne berilet dese, kıyamatta altından tacı berilet. Al tacı şunday kılıp jarkıratıp gelet, surayt bul kim, emne kılgan işi? Baldarın Kur'an jattattırgandığı için atayına o dünyada barıktı olmadı. Kur'an kim gele baylanışsa, uşulardan bardığın biyik kılıp, hurmat sıyga ие kılıp koyatırgan Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözü uşul Ramazan ayında düştü. Yemi Ramazan'ın hurmatına kılıngan soğuktu işler başka ayda ölçemi olsa 10 azı. Ondan başladı deriyizge. Göğü 700'gө çeyin. Kur'an menen tasdiqtaldı. Kur'an'da aytdı 700'lü de 10'du dağı. Andan da arttırıp berip koyam dedi Allah Teala. Bирок Ramazanda Ramazan deseyim hiç kim bilmeydi. Sadakanız mı? Soğuğu çeksiz. Kur'an okuysuz bu. Bereşendik kılasız mı? Sabırdılık kılasız mı? Biröğünü keçirip koyasız mı? İntimak bolasız mı? Biröğü gelip siz menen sögüşmökçü, uruşmakçı olup kalsa, inni saimun, sizdin joğumuz biröğleken, men oroza elem de koyatken. Oşonduktan bul Ramazan ayın hurmatlı jürögüz menen, berilүү menen, gözübüzgө jaş alıp, şunday katmalarda turup, 30 para Kur'an'da katmalarda, taravih'lerde 20 harakat, 20 harakattan kemitbesten, 8 harakatken dep ketip kalbastan, Ramazan gelip özü ibadatqa buyurup atsa, anan biz kantip kıskartkan hareket kılabız. Göbeytüş gerek. İmam Malik rahmatullah aleyhi Makka'dan başka yerde 36 rakat dep salgan eken. Nege Makka'da janakıl tasbihtin ordunalar tavaf kılattı. Oşol tavafka vakit ketip, bizde tavaf yok bolgonduktan dep 36 rakatka çeyin göbeytüşken. Alem bizdiki bolsa azaytkan hareket kılıp atабыз. 8 rakat, 4 rakat, barıp okuyla başladılar, bolbay bu, ha? 20 köp da dep az cevap biz ol tasdiqtalgan. Mına bizde mümkünde dünyada bardık yerde ne olurken 20 harakattan okulat. Oşonduktan hurmatlı cemaat taravih namazlarımızda kutlu kılsın. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan hadisi var. Men sama Ramazana imanen ve ihtisaben faqad gufira lehu ma taqaddama min zembi. Kimde kim Ramazan orozosun Allah'a iman keltirip jana soğuğun Allah Teala'dan ümit kılıp beret dep oroza tutsa, ötmüşdögü günölerim bari keçirilet. Men qama Ramazana, emi kim kayın bolsa, tursa, al tursadan maksat ne? Taravih namazları, tünkü namazlar, uykulardı geçip, men qama kim tursa, tik tursa Ramazanda, oşol taravih namazına turgandığı ümit kılsa, Allah Teala'dan soğuk olup dep, işense, Allah Teala'ga iman keltirip durup, soğuğun Allah Teala'dan dep ümit kılıp durup, taravihka tursa, namazga tursa, tündeleri tursa, faqad gufira lehu ma taqaddama min zembi, ötmüş de günölerin bari geçiriletti. En çok mümkünçülük hurmatlı olanlar. Bu mümkünçülüktü koldan çıkarmayla. Anda barınızlarda çin yürekten Ramazan menen kutluktaş menen birge ele bugün muftiyattan bardık hizmetkerler meçitlerge bölünüp jalpı elde kutluktab atabız. Andan Kırgızstan Müslümanlarının Hazreti Muftiyi Zamir Qari Raqiyev'in atınandağı sizlerge salam jollayбыз. Al kişi dağı özümü bir günde bardık meçitte men kıdırıp çığa albaymın. Bu meçitte ötöyün 4 rakat al meçitke jetip barayın jakın kılıp bирок bardığına жетişe alбай kalam dep jalpı elge al kişi özünün salamın kutluk olsun jönöttü. Kabul alıp koyosuzlar. İnşallah mına bu jerde karakelerimiz
ötüp beret. Karakalarimizden arkasından 20 rakattan ihlas menen, berilүү menen turup 20 rakat bütüle jirgap kalbastan tünkü tahajjudlarga turup bulayda biz ibadatты көбөйтүp кала турган, zikirdi көбөйтүp кала турган, sadakаны берешендикти көбөйтүп кала турган айда турабыз. Бул айды текке кетирбей, жакшы пайдаланып калууга өзүмдү да, жалпыңыздарды дагы үндөп кетемин. Бул жерде имам болуп, өзү жаш болсо дагы алым, өткүр, ушундай динди жакшы түшүндүрүп келип аткан Ильяс мырзабызга дагы терең билебиз. Илимиңизди Аллахым зияда кылсын. Кылган иштериңизге Аллах Таалам өзү жардам берсин. Розонун касиеттери болсун. Эки каракабыз өтүп берет бул жерде. Ушу эки каракабызга дагы күч кубат берсин. Колунан келгендер карыларга жардам берсин. Кызматын кылсын, соогун тапсын. Ким карыга жакшы кызмат көргөзүп, сый урмат көргөзсө, иншалла аркасынан урпактарынан кары чыгат. Аллах Таалага дуа кылабыз, үмүт кылабыз. Эми дуа кылып баштай берелик. Амин. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Allah'ım, bardıq işte özüne qayırlabız. Özünden gana jardam surayız Allah'ım. Mına şu Ramazan ayına jetkenibizge, ulu ayga jetkenibizge, aylardın sultanı bolgan, bundağı ayda sooptorubuz esebi jok. Çeksiz kılıp berile turgan ayga jetkenibizge sүйүнүp, Allah'ım tolkunlanıp, gözümüzge jaş kılgırıp turabız Allah'ım. Özün kabul kılgın. Mına şeytanlar kişendelip turganda жалгыз эле nafsibizden bolbogan azgırıklarına aldanbay, ibadatta beken boluşubuzdu özün nasip kılgın Allah'ım. Allah'ım şu ayda Peygamberimiz acıvadun nas, adamlardan en bereşeni bolgan zat Peygamber aleyhisselam Ramazan ayı gelgende dağ bereşenlik artıp ketetele deydi. Bizdi dağ bereşen kılgın Allah'ım. Sabırdu kılgın. Allah'ım bardık içkenden, jegenden, cimadan ele tıyılıp kalmastan Allah'ım kulaktı, gözdü, tildi, koldu, buttu. Jana salihlerin rozasında yürektü, gönüldü, pikirdi dağı. Жалгыз sen üçün gana baylap ötközüştü barızga nasip kılgın. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kuddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Aziz, Ya Cebbar. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin Allah.